Mhlanje singelesihlanu nje ayesigidinga abadosi phambili lapha emhathweni kwekwezi FM. Lapha sikhuluma ngomdosi phambili, ngoma othi nakagadangako kuzwakale, ngomnqophisi zombelele kahulumende wesifunda seMpumalanga, uMeggy wakwaSikhosana. Ngiba ukuthi ngimlochise nganasindlela ngesankomotha 19 now or never. Qala. Na umphathi kamasipala msiki kunephiko lezomthetho, kunephiko lemali. Wena i-background yakho ine-engineering. Akubi isitshijilo na ufika kuthi uphatha umasipala. Azange kube busy ngoba uyakhumbula ukuthi ngihleli 5 years ngingidirect. Mina ke bengimuntu ukuthi bengakaqali ngedepartment nami ukuthi mina ngi-interested kulokho okukhulunywa ngedepartment nami. Bengena konke nje ngifakaza konke nje. So uyafunda njalo ngeze finance, uyafunda njalo ngeze corporate services, so uyafunda. Kaningi abomasipala bekhaya babotlwana izinto zikhamba zikhayela. Ngiyangicabanga ukuthi lokwakulola ekutheni ube umdosi phambili onguye namhlanje. Iye, umasipala wethu, abomasipala vele uqinisile imali incane ayisiyinengi. Fanele okhunye nicabange ngaphandle kwebox ukuthi senza njani ukuthi sizama ukuthi sidose insizo zifike ebantwini ngemali yona lencane ninayo le. Nakho ngikuthola kuwe umuntu othanda intshijilo ezitsha. Ma challenges into engiyithandako and mina ama challenges ngicabanga ukuthi ngiwakhulisako na umuntu waba comfortable kakhulu awukhuli until uyangaphandle ubona ukuthi ilwazi lami kufanele liseselincane kose ngikhona ukuthi ngikhule ngifunde ngikhona ukuthi ingqondo yami le ikhona ukuba na more information. So ngumasipala omkhulu ke lokuba njani ukufika eofisini elinjalo umphathi kamasipala we district yokana? Angeke ngikhuluma manga bekuthusa ngoba umuntu engene engicathulweni zakhe lo bekumuntu omkhulu. Khumbula ukuthi mina eKangala ngiye 2014 bengina 33 bengisese ku youth league ngiyaba municipal manager and ngithomba municipal manager 2012 bengina 31. Kunabantu abafuna ukungala nje lapha basebenza khona. Umuntu ufuna ukungala lapha athome khona ibusiness ngombana bamqalela phansi. Vele kufanele ngivusisa ngiragele phambili godu lapha khona ngiyangakathabi khona ngoba nendaba ye mental health icakatheke khulu kwambala DJ. Akhange ngibe umuntu ofuna ukulisa ngoba ngibuyele engomeni esankomotha bengizokulisa bese ngenze njani ngikhambe ngiyohola imali esasa ye disability iye bengeke ngikhone ene bengibona ngathi i-skill sami besizokuya ku waste. South Africa ngokukhethekile namhlanje asamukele umphathi wamasebenzo esifundeni seMpumalanga, umphathi womhathi kwekwezi FM neligwalagwala FM, umhlalo kwanomude ubaba umnumzana uNkosinathi wakwaNduli. Akwande ngithemba ukuthi kuvukekile. Sivukile mhlalukwane, siyathokoza ukukhuluma Mbala ukuthi vele nawe ubengcenye yayi inkulumo eqhakathekile kule. Nambala bungani ngithokoze isiqhema emthonjeni, ngithokoze lonke iphiko elisiphathele amahlelo emhathini kwekwezi FM ukuthi kuhlanganiswe nasi ikulumo. Kithi kuyinto enkulu kutsho kukhulu ingasi nje kwaphela ukuthi sikhona ukubana nasikulumo kodwa ukuthi umasiphumele. Sithi asize sizokuthokoza. Isingisi sithi a person must be given their flowers. Basawabona namhlanje sithi asizokuthokoza mamsikhosana. Bese ke sithi singakuthokoza ngalokho kwenzela iSouth Africa sikuthokozise. Iza sikutshele awukakwenzela nje kwaphela uGushesha kwakwenzela emthonjeni kwakwenzela ikwekwezi kwaphela kodwa na uvulele iSouth Africa isifuba sakho. Watshengisa iSouth Africa ukuthi nambala umkhanyo ukhona. Simhatshe ikwekwezi FM SABC Mpumalanga man naku esithi akhambe aye nakho ekhaya.